بچه يولا بقى دوشي يا شو لا قول لي يا ابو يزيد اشتغل يا للأخرى على إيش فرمج قول لي ايش لاس ليش خلاص يدور ليش تقول تاسو خلاص لا يا اشتغلت آخرون اشتغل خلاص اشتغل يا أوكي سمعت ايش ما يوعي وجاي Elle est installée. piccolo certo via poco sul letto Lui, il fait, frère, il doit avoir une bouche. Allez, les combattants se préparent. C'est ça. يودرا Ça va l'arrêter. بس تعال تتعن بترقبك ايش تقول خيته Allez, on peut déjà les applaudir pour les encourager, s'il vous plaît. C'est leur premier combat, en tous les cas. Ta gueule, ferme ta gueule. On va l'aller. Allez, Kakou. Se prépare Hamza et Nozri de Karos contre Askiapov, Ali Khan de la Légion de Nice, s'il vous plaît. Merci de vous préparer et de venir près de moi. قريب ترجع ورق سموه توا مير توا يؤمن أتوي اشتت خلاص 사람 dia nada Va se pas montrer de l'autre. أمي خالقة طيب Et là, après, elle a commencé à rager sur le coup de gros. خاش مير توا تيالو يزبش سخالتا يزبش C'est quoi alors la musique? قايتي وان اللي خاوت شي تاخي وش سجلتها Eh oui, on peut les applaudir. Point rouge. Victorieux. Bravo. Bravo les enfants.